predstavnici javnih institucija, uvažene kolege, braće i sestre, pomaže Bog. Meni je danas čast i zadovoljstvo da imam priliku da predstavim klub historičara Posavina. To je jedno mlado udruženje, da tako kažem, koje dolazi iz jednog grada, ne znam koliko ste čuli za njega, iz Šamca, to je Republika Srpska. I zadovoljstvo mi je da predstavim naš rad. Iako smo mlado udruženje, mi iza sebe imamo niz aktivnosti, brojnih promocija, predavanja, pa evo sada imamo i predstavljanje našeg dokumentarca, prvenca. Također imamo i izdavačku djelatnost, odnosno pokrenuli smo jedan glasnik, Naša misao. Iza mene se nalaze 3 broja. Imat ćete priliku naravno da pogledate kada se završi promocija. Što se tiče samog dokumentarca, želim da kažem da je dokumentarac vezan za najvažnije segmente iz srpske nacionalne istorije, odnosno istorije srpskog naroda, od doseljavanja Slovena na prostor Balkanskog poluostrva pa sve do Velikog rata. Zašto smo stali kod Velikog rata? Zato što želimo da nastavimo dalje, odnosno planira se i drugi dio samog dokumentarca, koji će da obuhvati naravno period od Velikog rata ili Prvog svjetskog rata pa sve do savremenog doba. Ono što želim da napomenem jeste da smo mi samouki, tako da nam oprostite na svim nedostacima koji će se vjerovatno vidjeti u samom dokumentarcu, ali naša želja i volja i ljubav prema istoriji je mnogo veća, bez obzira na sve prepreke koje smo imali. Također želim da kažem da je sam honorar da se realizuje ovaj dokumentarac jako skroman, tako da mi smo se potrudili koliko je bilo u našoj moći da predstavimo te neke najvažnije segmente. Također želim da se zahvalim svim profesorima koji su se odazvali našem pozivu, a između ostalog bilo je i Novosađana. Tako da njima jedno veliko hvala i nadamo se da ćemo i dalje da nastavimo saradnju. Također želim da se zahvalim od sveg srca našoj dragoj Džini koja je organizovala ovo predivno večer i hvala vama što ste došli u tako velikom broju da podržite prije svega Džinu i njeno izdavaštvo Bitije, a također i nas kao goste vaše u Novom Sadu. I također želim da se zahvalim i Digitalnom omladinskom centru koji nam je ustupio prostor da vam predstavimo naše djelovanje. Neću dalje da dužim, kažu da ne treba mnogo da se govori, nego treba da se predstavi sav rad i trud, jer djela su važnija od riječi, a mi se evo trudimo da svojim djelovanjem predstavimo ono ko smo i šta smo. I za kraj želim da samo kažem, nemojte nikada zaboraviti vaše porijeklo i čuvajte ono najsvetije, a to je Kosovo i Metohija.